w'imbwa cyangwa umuzimu w'umugabo ibyaguteye byose nibikure. ambwira ko hari umuganga yamuza nawe akamvura. Ubwo rero byabaye ngombwa ko nohereza umuganga ifoto kuri WhatsApp aramvura. Ubu kuva byarashize, ikindi cyanzanye umugabo wanjye yarantaye, niko gahinda mfite nicyo cyangijeje aha ngaha. Bivuze ngo ni ubwa mbere huye n'uyu muganga? Ni ubwa mbere duhuye, twakoranaga kuri telefone. Akorana kuri telefone? Niyo mpamvu uri hano? Niyo mpamvu ndi hano. Mugabo we byagenze bite? Umugabo wanjye nyine twarabanye tubanye neza, bigeze aho haza kuzamo akantu k'ikosa birangira ntaye. Agutanya abana bangahe? 6. Abana 6. Mukuru afite imyaka ingahe? Mukuru afite imyaka 15. Muga uyu uramufashe ko kuva kera twakuze naba tubanjirije mu bisekuru n'ibisekuruza ubuvuzi gakondo buriho ndabibona. Twizera Imana Jean Claude muvuzi gakondo. Ikarita yayihawe nande? Na Aga Rwanda Network. Nishinzwe biki? Ishinzwe umuvuzi gakondo wemewe n'igihugu. Bivuze ngo ni ikuranga kuri byo ukora kutari umutekamutwe. Nge sindi umutekamutwe. Leta irabizi, Leta iranzi cyane kabone ko n'abagwayi babazana mu ngobyi ngabavura ndetse n'imodoka ziparika hayiwange. Arababa hano. Of course nizere ko mumeze neza cyane mu bice muherereyemo. Amahoro y'Imana akomeza kugenda abana namwe. Mwaradukunze mu biganiro bitandukanye twagiye dukora, tujya hirya no hino mu bihugu bitandukanye, tujya mu bice bitandukanye tugakora ibiganiro mukagenda mubikunda. Imana amahoro ikomeze ibahe amagara, ikomeze ibahe gukomera, ikomeze ibahe mikorere, ikomeze ibahe buri kimwe cyose mwifuza. Mu muco w'Abanyarwanda, umuco w'Abarundi muri Afrika y'Iburasirazuba hagiye humvikana abavuzi, abahanga, abavura gakondo cyangwa se bavura mu buryo bwa gihanga. Bamwe bakavuga ko ari ubutekamutwe, abandi bakavuza amarozi, abandi bakavuga ko ibyo bintu batabyemera, bagendera ku Mana, ndetse Imana ya Afrika, Imana y'u Burundi, Imana y'u Rwanda, Imana ya Uganda. Abenshi bagenda bayirukana bazana Imana y'abazungu. Hagenda havuga ibijyanye n'amarozi y'uburyo butandukanye. Ibihugu bitandukanye birimo n'u Rwanda bigenda bifunga abiyitirira ubuvuzi bwa gakondo nyuma yuko bacucutwa rubanda, abandi batabwa muri yombi bitewe n'ubutekamutwe. Umunsi wa none turi mu misozi miremire mu rugendo rukomeye twakoze kugira ngo tuze gusura umugabo wamenyekanye cyane mu bihugu bigera kuri 3: Rwanda, Uganda ndetse n'u Burundi. Abenshi bamwita mupfumu. Ese koko aba baravura, bagira ibyangombwa bibemerera kuba bakora ibi bikorwa muri ibi bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba no mu bindi bice? Ibyo tuje kureba turiwe mu rugendo rutari rworoshye kugira ngo tumenye ukuri kuri ubuvuzi. Nawe udukurikiye mu bice bitandukanye, ushobora kuba wararwajeho, waravujeho, cyangwa nawe ubwayi wararozwe, cyangwa undi wo mu muryango wanyagahura n'ibibazo nemaze kugaruka bya Afrika. Ese koko ibintu birakora? Ese koko hari abagihari ba nyabo babikora by'umwuga, bafitiye ibyangombwa, bakijije abantu benshi? Amakuru twamenye niko umwe muri aba babikora ari umugabo umwe ushaka kubasigaye hano muri Afrika y'Iburasirazuba, akora aka kazi kandi akagakora neza, ukafasha abaturage, abarwaye, abafite amarozi y'uburyo bumwe cyangwa ubundi, agenda abafasha, abandi bakaza kumushimira kuko ni umugabo umaze kumenyekana cyane uko nakomeje kugenda bigaruka. Bana natwe tuganire nawe aramuka bitwemereye, ndetse turamubaza no kuri ikibazo cy'abatekamutwe bagenda biyitirira uyu mwuga, benshi bakawusebya bitewe n'ibikorwa bagenda bawukoreramo, nyamara hari abafasha sosiyete
muri ibi bihugu byose nayo imaze kugaruka. Urasobanukirwa, aradusobanura byinshi, nitugira amahirwe tukasanga n'abavura baraza kuduha ubuhamya babitubwireho, dore ko abavuzi ba gihanga cyangwa se abagakondo bagiye bafasha abantu benshi cyane hirya no hino ku isi. Wino tujyane. Uko nari maze kubibabwira, baduhaye karibu, twageze iwe. Ese koko uyu mugabo aravura? Muga. 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 Subirayo. Nta mahoro. Subirayo. Ndavuze subirayo. Watwemera tukaganira. Ndi umunyamakuru. Ndago njaka ibintu byaje kubijya ku makuru. Nkora inkuru hanze mu bihugu bitandukanye. Oya jya hanze. Ndavuze mu hanze. Kumenya ibintu bitari buze koroha. Ntabwo ibyo wanje bikorerwagaho abanyamakuru. Ibintu bishobora kutaza koroha kabisa. Subirayo. Bakunzi bacu rero turakomeza kugerageza uyu mugabo. Hari aho mwagiye mwumva hano mu Rwanda barimo Muga. Ndakumva. Uraho neza? Yego. Twari tubasuye. Wakwemera tukaganira? Ni uje kunzura ramahoro ngo ngaho imbwira kibazo cy'ufite. Yego. Komera cyane. Komera nawe. Ndi umunyamakuru. Ukorera hehe? Nkorera mu bitangazamakuru bitandukanye hano muri Afrika y'Uburasirazuba. Ngombwira iki kugenza. Kingenza rero hari amakuru twamenye ko uri umwe mu bavuzi basigaye muri bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba, mu Bugande, mu Rwanda, i Burundi, no mu bice bitandukanye muri Tanzania, muri Kongo, ndetse ngo umaze n'iminsi uri Kinshasa. Kuko nibyo? Mvuye Kinshasa, navuye Kinshasa njya i Bukavu. Mvuye Bukavu nza hano mu Rwanda gufasha abanyarwanda. Hari abagwayi benshi bambamagaye ndi Kinshasa, banyandikira kuri YouTube, bambonye ndi gukora, ubwo nibo nicaranye nabo hano. Banzanze hano mu Rwanda. Ikitugenzane kimwe ndabona hano hari n'abarwayi, nukumenya ese koko hari abavuzi ba gakondo, hari abavuzi ba gihanga bagihari nyuma yuko mu bihugu bitandukanye hagaragaye ubutekamutwe, abandi bagenda batabwa muri yombi mu bihugu bitandukanye bitewe n'ikitwa ubutekamutwe. Nicyo kitugenza. Uremera kutuganiriza? Ndabyemera. Yego. Twasanze n'abarwayi, wenda turaza kuganira nabo. Muga, aka kazi kamaze imyaka ingahe? Imyaka 29. 29. Mbikomora ku babyeyi banjye, data na mama, niko kazi bakoze. Niko kazi bakoze. No kwa sogokuru na kazi ka gakondo. Na kazi ka gakondo. Harabo wafashije, harabo wavuye, wenda turaza kubigarukaho. Hano twasanze abagabo, ndabona hirya hari umugabo, muganga aratwemerera tuze kuba wenda tunaganira, turi kurebera hamwe ese koko hari abavuzi bukuri bakiriho, hari abavuzi bavura byanyabyo. Musore bite? Jambo sana. Unatoka wapi sasa? Mimi natoka Kenya. Kenya? Ndio. Uko hapa? Mimi niko hapa kwa ajili ya kutafuta dawa. Dawa? Ya. Sasa unajua Kinyarwanda ka kidogo? Kinyarwanda mimi ni msafiri. Ya, mimi ni dereva wa lori. Ya, ila natembea sehemu nyingi, mahali mingi. Ya, Tanzania, hata hapa Rwanda ndio mahali nipo. Nimefikia kwa sasa hivi. Ya, mimi nilikuwa tafuta mganga kwa ajili ya kunitunza. Mimi nilikuwa na mali nyingi. Ya, ila mganga huyu nilimuona kwenye mtandao wa YouTube. Nikaona jina lake anaitwa mganga Mfumu. Ya, Mfumu. Ya, Mfumu. Yes. Ya, nikamfuatilia, yani nilienda kujitunza kwa waganga wengine. Waganga wakanitunza lakini wakanidanganya. Yani nilikuwa na mke akanipeleka mali zote, hata karatasi za
za udongo. Lakini hata hivyo mke wangu nilimkosa kabisa. Ndio maana ninakuja hapa kwa mganga. Nipate gisi ataweza kunitafutia mke wangu. Sijui kama atanitunza vipi, kwani nilitembea kwa waganga wengi. Do you know English? Ya English nasumulia. Nasumulia? Yes. Okay. Nasumulia English. Yes. Sasa huyu mfumo Asante mganga. Nakutunza wewe. Yes. Ndio. Mimi niko munganga wa asili. Nilitoka mbali. Ndio mganga. Lakini takutunza na vyenye shida zako zote niliziona. Bibi yako naye ndamurudisha na vyako vyote ndavirudisha. Ndio mganga. Na mwenyewe kukuzoea wete ndakuonesha kazi yangu. Ndio mganga, asante sana. Shida zako zote ziko mu mikono yangu. Ndio mganga. Tunaona wengine wagonjwa? Naona kabisa. Banapona. Na wewe utapona. Ulizengunuka mu waganga wa asili wa mingi. Waganga wa asili wa mingi kabisa. Kuanza kukupatia dawa yangu, unaanza sijisikia Mimi nilivyokamata dawa yako mara kwanza, ndo nikaona vitu vimoja vinaanza rejea. Yani na mimi najisikia kabisa, naanza sikiliza mzuri. Anakuambia bibi yako iko anasikia ginzi vyenye niko namtumia. Yeye anaita wenzie kwa telefoni. Ndiyo. Yani anakoro wenzie kwa telefoni. Wenzie ndio ambao wanakuja kunielezea mambo ambayo bibi yangu anawaelezea, ya kwamba najisikia mbaya, anasikia anataka kwa kurudia tena. Usiku ulikuwa analala Mimi nilikuwa nalala sina amani. Ndio. Yani ulinipa dawa, hiyo dawa ilinifanyizia kitu kimoja. Yani ile kitu kimoja hiyo dawa ulinipatia ilinifanyizia, ndio maana ndo kinaacha mimi narejea kukuangalia tena. Ile fimbo unakamata ndio nguvu zangu, na ile fimbo nje ya kumupiga, lakini atarudia kwa nyumba na madokima yako yote ataileta. Nahitaji document za kwangu mganga, asante kabisa. Salianza kukuita? Ndio kabisa. Yani mganga, na tena ndamufunga asiongeze toka kwa nyumba yako. Ndio mimi asiongeze na kuingia muwakiana kiana. Asante mganga. Pia kwa hiyo kabisa nitakuwa ninawashukuru sana kabisa. Chanaume yako ilikuwa inatoka. Mimi nilikuwa kama aliondoka na chanaume changu, sijui nini kabisa mambo ilivyonitokea sijui. I don't know. Kupatia dawa, tunaanza fanya kazi? Mimi nilishaanza fanya kazi tayari mganga. Kabisa, unanitunza vilivyo kabisa. Kupatia mbuzi 3. Mganga, mbuzi 3. Na mganga. Mbona jamaa yako hakuileta hapa kunipatia heshima yangu? Bado jamaa yangu kuileta hapa. Yani ninakuja kuileta kabisa ukisha nitunza vilivyoko. Sasa mimi ndaza kubaza na hano tuje kubashimira twebwe icyarimwe. Ubwo muzaba muri kuduhereza umuti wa nyuma, nibwo nzazana na familia yangu kuza kubashimira. Umuntu wakuruzi ndashaka kugira ngo mushyire ku karubanda, kandi ibintu byose babikoreho byose urabona wajyaga urirukanga. Ndio ndiye kumushyira ku karubanda. Ndio kabisa muganga. Muganga kanioneshe kabisa huyo alio ni nani lioga. Ariyo ndoroga, ira mimi ndakuja kuzana amashimwe menshi cyane hani wawe rwose muganga. Yes, I bring here my family cause your help you gave me. Yes. Yeah. And thanks for too much muganga, murakoze cyane. Muganga, turacyari kubashimira cyane kubw'ibyo muri bintu muri kudukorera. Ibintu mwankoreye rwose ndi kubishima cyane na familia yangu. Turi kubashimira cyane. Asanteni sana muganga kabisa.
yani Urukumva ibyo ndi gukora biri kukugendekera gute? mimi niko naenda kabisa, nasikia vizuri polepole ya gahoro karikuza. Yes, tena ndagira ngo nzaze kubashimira ubwo muzaduhereza umuti wa nyuma wo kutuvura bwa nyuma. Ya then muganga, sorry, sijui mimi mke wangu kabisa, nikiona narejea mimi natoa heshima mingi sana kwako kabisa. Ndamurudisha. Ukarejeshe mke wangu kabisa, mimi nitatoa heshima mingi sana kwako kabisa muganga. Yani kabisa nashukuru sana kwa hayo ambayo ulionitendea kabisa muganga. Tena sijui niseme nini kabisa zaidi, na sijui niseme nini kabisa zaidi ya hiyo ambayo unanitendea kabisa. Undi mugwayi ngonga ho ya kumva umeze gute muganga? Unaona hivyo kabisa, mimi sijui niseme nini zaidi ya hiyo, sijui. Nashukuru kabisa zaidi ya muganga kabisa. Nilikuwa na magonjwa hatari. Urikumva mu mubiri wawe uri kugenda gute? Yani kutokana na gisi mke wangu alienda, iko kama aliniachia hata magonjwa ingine ya kufikiria ya nani, magonjwa nini, sijui nini niseme nini ya, ila mimi nilikuja hapa kwa muganga kabisa, ananitendea yote ya muganga kabisa. Turabashimiye cyane kabisa. Asama cyane. Vibuzimu gihundi cyo nigito cyakumva nakomera gitanga n'umuzimu w'umugore cyangwa umuzimu w'umugabo. Bibi byose bikufashe, byose nibikure. Vibuzimu gihundi cyo nigito cyakumva nakomera gitanga n'umuzimu w'umugore cyangwa umuzimu w'umugabo. Ibyaguteye byose nibikure. Mfashe kungo ntiy'ubutwari. Ibyari bigufashe kumva bitagiye? Byari bimfashe biragiye. Uzagaruka kuwa gatatu ndi kugutsirika kugira ngo ibyo bintu ndibizongere kugutera. Kandi nawe uriya muntu ngomba kumushiramo ibisazi, nawe ibyo yagushizemo nanjye bimushiremo, uzamuzane hano muvure. Urakoze cyane muganga. Murakoze cyane. Urumva umeze ute? Ndumva norohewe. Urakize? Ndumva norohewe rwose. Waje wumva muri wowe rwose so I was feeling so bad to my life, to my body. So just right now I'm just feeling good in my life. Okay. Yeah. And I thanks this doctor. I thanks him too much for this medicine. Just give it to me. Yeah. Thanks too much, muganga. Yes. Yeah. Uko mubibona rero twe twumiwe. Muganga umaze kumukora ikihe gikorwa? Yaramaze gutegwa n'amahembe, ari gutererezwa n'umugore we kugira ngo agumane imitungo. Ubwo manjije kumukura ibuzimu mushize ubundu, arakize. Urabona ko yaratangiye gushaka kuzana amaraso mu mazuru no mu kanwa. Atangiye kwirukanga kujya kwikubita mu modoka ari kubera agahinda k'umugore, ariko ndamugaruye n'umugore we nja kugira ngo mbahuze bagende bubake batunganirwe. Aravuga ko imitungo yamushizeho amamodoka n'iki. Ibyo bintu murabikora bikagaruka, imitungo yaragiye? Ibyo byose kugira bigaruke nuko tugomba gukoresha imiti, kandi namuhaye ubutwari, ngomba kumuha n'imiti agomba kwisegura mu rugiwe, cyangwa si akanywa akavuga amagambo, akavuga igisekuru cye,
akavuga izina rya se na nyina, yarangiza akambamagara, ubwo ngagarura umugore we agasubira ku kiryamo cye, gasubira mu buriri bwe. ku buriri bwe. Yego. Kuko urabona umugore wari he nawe wabibonaga? umugore we yari amaze kugera Kongo, aho bita Nyawera Nguba. Nyawera Nguba. Bukavu niho yari amaze kugera. Yagiye gukora iki? Yari yaragiye gushaka abandi bapfumu bo kumukorera, ariko nabirangije ndabikemuye. Ubwo yashatse n'abandi bagabo se? Ntabwo arashaka undi mugabo, kuko ashaka kugira ngo amanze yigarurire imitungo y'uyu mugabo. Uyu mugabo aravuga ko imodoka ze, imitungo ye myinshi yagiye. Byose ngomba kubigaruza, gusa imodoka zo zimwe zifite abashoferi bazitwara, kuko bari barasezeranye, barazijyanye, ntago bari bazigurisha. Zirahari aho zifungiye, ni mu gipangu kiri aha mu mugi wa Goma kwa Modi. Arazigarura ziragaruka? Zigomba kugaruka bitarenze icyumweru kimwe, ndaba nabizigaruye, kuko ngiye kumukurikirana cyane mu teza inzoka igende mu mwizingireho. Abo bamwambuye bose bagomba kwishura kubera ibintu ngiye kubakoreraho. Munumva rero muganga mupfumu, umugabo akaba akorera mu bihugu bitandukanye, ko twabigarutse dusanze hano, aravuga ko ari feeling good, is a feeling good Ibera. Wenda turongera kuza kuganira nawe uko muganga yabitwemereye ko tuganira, turi gushaka guhinyuza ese koko hari abavuzi, hari abaganga bakiriho, hari abaganga bakiriho, wenda ari buze no kudufasha kuba yatangana nimero. Ibyo byose kugira ngo wamukenera wagira ute abashe kuba yamuhamagara, ndetse ni yatubwiye ko afite n'ibyangombwa, bwaraza kubitwereka koko niba afite n'ibyangombwa yemerewe n'ikigo kibishinzwe hano cya leta kugira ngo akore iyi mirimo. Yego, mumaze kubyiyumvira by'umugabo agenda akora. Muramba ukorera mu bihugu bitandukanye, kuva maze imyaka 2 mva, ambwira ko hari umuganga yamuza nawe akamvura. Ubwo rero byabaye ngombwa ko nohereza umuganga ifoto kuri WhatsApp, aramvura. Ubu kuva byarashize, ikindi cyanzanye umugabo wanjye yarantaye, niko gahinda mfite, nicyo cyangijeje aha ngaha. Bivuze ngo ni ubwa mbere huye n'uyu muganga? Ni ubwa mbere duhuye, twakoranaga kuri telefone. Akorana kuri telefone? Niyo mpamvu uri hano? Niyo mpamvu ndi hano. Mugabo we byagenze bite? Umugabo wanjye nyine twarabanye, tubanye neza, bigeze aho haza kuzamo akantu k'ikosa, birangira ntaye. Agutanya abana bangahe? 6. Abana 6. Mukuru afite imyaka ingahe? Mukuru afite imyaka 15. Muga uyu uramufasha iki? Natangiye kumufasha cyane, yanywereje ifoto ye kuri WhatsApp, ambwira ibibazo bye uko bihagaze, ambwira ko afite ikibazo cyo ariko namufashije, gusa ndi gushima ko atekereje ko namugiriye neza. N'ibindi bibazo kanze musuzume turebe ibibazo bye. Yego. Jamani. Jamani. Mubyeyi, ko ndi kubona waratesheje umutwe umugabo wawe, amafaranga ya banki yose ukagenda ukayikora ukayajyana. Umuntu wacutse. Yagushutse gute? Umuntu wacutse ngo yazane dukora imishinga. Birangira umugabo wawe ndi kubona ari mu gihugu cy'Ububirigi. Mbabarire mugabo, umungarure n'ukuri, mfite agahinda, abana baramukeneye. Mfashe umukure. Umugabo wawe yitwa nde? Yitwa Damascene. None uzanye ikihe gitambo cyo kugira ngo tukugarure ura mugabo? Nazanye ihene. Ifate neza.
aya mafaranga urajya kuyagarura uyasubiza umugabo wawe? yarahombye, amafaranga yarahombye ntabwo yagihari. Umugabo wawe ngiye kumukugarurira ariko ubwo bucucu nduzongera kubushira mu yego muga ntabwo nzongera n'ukuri, bari banshutse ntabwo nzabyongera. Sigaranye miliyoni 3 zonyine. Urazizana? Ndazizana. Ndago wigeze umuca inyuma? Oya ntabyo nakoze. Ko ndi kubibona? Oya pe byari bigiye kuba ariko ntabwo byabaye. Nukuri muga ntabwo byabaye. Amafaranga ni umugabo wayahaye bijya kujyamara. Yego yari yanshutse. Yari yanshutse. Ngiye kugufasha umugabo wawe mukugarurire rero, ariko dore uramutoteza cyane. Ntabwo bizongera. Yaba yagiye mu kazi ngari mu ndaya, yaba yagiye mu byo gushakishiriza urugo rwawe warangiza ukamutesha umutwe. Ntabwo bizongera. Nzifata neza. Ntabwo bizongera. Kandi uzagaruke gushima tena yuko umugabo wawe yaje kugupfumbata. Yego. Abana bawe ni bangahe? 6. Barabana nibo bagiye gutuma garuka. Yego. wamucaga inyuma? Oya byari bigiye kuba ariko ntabwo byabaye. Urumva umeze ute? Ndumva mfite ubwoba. Bw'iki? Kuko adashobora kugaruka. Kuko ndamukunda cyane n'abana bari kumushaka cyane ntago bakirya. Humura ahangaha ngo ibitangaza bikomeye cyane umugabo wawe ngiye kumukugarurira bitarenze iminsi 4. Sawa urakoze muga. Ari kure cyane mu bubiri gagiye gufata indege. Kandi ngiye kumutandukanya n'umugore yagiye gushaka kubera wamuteye agahinda. Muga muramukoze nzaza kubashimira pe. Ngiye kumugarura umubone kandi umusaba imbabazi uhateranye n'imiryango umubwire ko ingeso wagiye uragira utazongera ndaguha n'umuti. Muga murakoze. Mwana wanjye tugiye kumugarurira umugabo we kuko dore yaramuhemukiye cyane ajyana amafaranga menshi cyane. Turi kugira ngo udutabare uzane ura mugabo we wagiye mu bihugu bya kure atega indege aze agaruke mu rugo rwe arera abana hamwe n'umugore we. Mwana wanjye agiye kubimukorera ariko ishimwe twamutegetse agomba kurishaka ni ihene kandi akaza no guhigura. Babyeyi rero agiye kuza guhigura ariko ibibazo bye byose mu bimukemurire bitarenze iminsi 3 babyeyi. Tugiye kubimukorera humura mwana wanjye. Murakoze babyeyi sogokuru mwiza. Ubaragaruka? Bitarenze iminsi 3 turaba twamugaruye mu rugo rwe. Yagira ikihe cyizere? Icyizere nuko ishimwe agomba kuriduhereza abonye umugabo wagarutse ariko ishimwe atanze nuko twamuvuye umuvu. Urabyizeye ko ibyo bintu bigiye kuba? Ndabyizeye ko bamvuye kuva birashira. Cyangwa abana bo nabateka mutwe n'abandi bose tumaze iminsi tubona ku ma YouTube? Oya ntabwo ari abateka mutwe kuko ngiye yamvuye mwohereje ifoto kuri WhatsApp. Nari mfite ikibazo cyo kuva cyane ubu byarashize yamvuye tutarabonana niyo mpamvu naje kwivuza ibindi ku maso. Ubuvuzi bwo kuvura by'umwihariko mukoresheje amafoto mubikora mu buhe buryo nibiye bintu mwibanda mukoresha amafoto? Biragusaba kugira ngo ubu ufite igitega ukoresha amahembe kandi ukabukorana na esprit chitanique. Ngiye ngoresha esprit chitanique ngakoresha sogokuruza wo kwisi ya kabiri ubundi yaba ari n'uwaguhemukiye ngamuguhanira ubundi ndamukurura nganamugaragaza kugira ngo mbone uwo muntu ngiye gushaka. Amafoto ku buryo umuntu akuzanira ifoto umukunzi we wagiye wamwanze umuntu babuze hari abantu muri iki gihugu no mu bindi bihugu baburanye ku buryo umuntu ushobora kubafasha kumushaka akagaragara kaboneka. Niyo aherereye amafoto ye ndayakurura kabone yuko nahangambita abantu mazini. Twereke niba hari amafoto ufite kugira ngo kuko icyo dushaka hari abateka mutwe bamaze iminsi bagarukaho mu bihugu bitandukanye niba nawe utaruta umuteka mutwe. Dore ngaya amafoto yose mba ngenda nshaka y'abasore urayabona. Byagenze bite? Uyu musore
umugore yari yaramwangaje amuca inyuma umugabo atagira agaciro mu rugo rwe ubwo bigeze nyuma uyu musore umuryango w'uyu musore nigo gwaje kunjaka uyu yabaga muri Mozambique ndamugarura uyu mukobwa we yari yarasaze uri kureba yari yarasaze mbese yambara n'ubusa banzanira ifoto ye muvura adahari aya nandi mafoto ndi kukwereka y'abantu bakora ubukwe bugapfa aya ngaya n'abajura ukuntu mbagaruza bajya kwiba dore uyu nguyu yakoze ubukwe ibintu byo mu nzu byose niwo muri Rurindo ibintu byo mu nzu byose barabyiba ndabigarura dore izi mbapuro zubona n'abantu bandika bazana ibyifuzo byabo kugira ngo menye abasubijwe n'abatasubijwe ariko bose ndabasubiza kandi mbembwa babonye ibitangaza mbakoreye abantu benshi tugenda dusoza bashaka kubona wenda ibyo wakoze basubiremo video na Mulumba do you call it Mulumba Malumba My name is Mulamba. Yes. Okay. Go name. Watubonera ugira ibyangombwa ubundi cyane uri umuteka mutwe. Ngewe nemewe n'igihugu ndetse mfite ibyangombwa binyemerera akazi ngora. Bizana. Uko dushaka kugira ngo rwose ibintu umucyo hari abantu bamaze iminsi rwose biyitirira aka kazi kanyu nyamara harabo kagiye gafasha hirya no hino mu bihugu bidukurikiye muri amasaha abantu rwose bakaba barabakwiye cyizere bitewe na bamwe muri mwe Kameraman fasha rwose fasha neza uyereke neza noneho ubu ngaruriye kameraman wenda urabifotora ubigaragaze neza kugira ngo muri ikigano bigaragara iyi ni iki cyemezo ni iki ni cyemezo cy'akazi k'ubuvuzi bwa gakondo nahawe n'ababyeyi ndetse n'akazi ababyeyi bahe data yitwa Masinga sogokuru yitwa Ndenga iki wagihawe nande iki cyemezo nagihawe na Ministeri y'Ubuzima ubuvuzi gakondo mu Rwanda cyangwa ni gihimbano bikina ndabwo ari gihimbano ntari nyandiko mpimbano ndabwo ari nyandiko mpimbano kabone ko mfite n'ikarita y'akazi ngora cyane karita ya kameraman ibyo byose arabitwereka mu kiganiro kuko kuva kera twakuze naba tubanjirije mu bisekuru n'ibisekuruza ubuvuzi gakondo buriho ndabibona Twizere Imana Jacques Claude muvuzi gakondo ikarita yayihawe nande na Aga Rwanda Network nishinzwe biki ishinzwe umuvuzi gakondo wemewe n'igihugu bivuze ngo ni kuranga byukora kutari umutekamutwe nge sindi umutekamutwe leta irabizi leta iranzi cyane kabone ko n'abagwayi babazana mu ngobyi ngabavura ndetse n'imodoka ziparika hayiwange arababa hano ndabwo beshi ndi babahanga kuko mbafashiriza mu ngo zabo iki cyemezo kindi iki cyemezo ni mbamyabushobozi wayikuye nawe wasoma ukareba icyo ivuga icyemezo cy'umuvuzi gakondo wo mu Rwanda icyemezo cya Twizere Imana Jacques Claude ari umuvuzi gakondo wemeye gukora mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu no mu bindi bice indwara avura amarozi umwijima intandamyi n'ibiki intandamyi ni intwara zifata mu myanya ndangagitsina imyanya y'abagore ibanga ku buryo ni kwa kundi umudamu agenda byo bita amamfikisiyo yajya kwihagarika akababara cyangwa akazana ibintu bitasanzwe mu mweru nuko ni gutyo cyemezo wagihawe mu mwaka ngimaranye imyaka 5 ubundi nakoreraga Kongo mva Kongo mbona nza gushinga aka kazi ahangaha mu Rwanda no muri Afrika barasirazuba ubundi wacu mvuka ni Ijwi Cité nibyo ngo wakoreraga muri Kongo Ijwi wasarakoreye yego tugana dusoza rero abenshi mwabyiboneye ndashaka kugira
kugira ngo mvure uyu mubyeyi ibibazo afite bikemuke umugabo we ngiye kumugarura. Yego. Kugira ngo tunasoze ubwo nimero zose murazibona aho hasi, wamukenera washaka kumusura ubwo araza gutanga adresse muri Afrika y'Iburasirazuba hose arahakorera. Kameramani uradufasha cyane kugira ngo amazina y'umugabo wawe yitwa nde? Yitwa Damascene. Vuga ngo Damascene twaraye hamwe. Damascene twaraye hamwe. Ukambera umugabo nanjye ngakubera umugore. Ukambera umugabo nanjye ngakubera umugore. Iyo uri hose ni ubura umutekano ugaruke. Iyo uri hose ubura umutekano ugaruke. Kandi ndashaka kugira ngo umuganga mupfumu akugarure usubire ku kibero cyanjye. Kandi ndashaka muganga mupfuma kugarura usubire ku kibero cyanjye. Vuga Damascene. Damascene. Mwene runaka. Mwene tunguhore. Ndagusaba kugira ngo. Ndagusaba kugira ngo. Uviyo wagiye. Uviyo wagiye. Ababyeyi. Ababyeyi. Imbaraga. Imbaraga. Titanike. Titanike. Zikugarure. Zikugarure. Ugaruke ku kibero cyanjye. Ugaruke ku kibero. Uzurera abana banjye. Uzurera abana banjye. Umura mu minsi 3 araba yagarutse. Murakoze. Urabyizeye? Ndabyizeye. Muzane ishimwe ryanjye kuko nagukoreye ibintu bikomeye cyane byakagombye kukuvira mu rupfu. Kandi tuzagumye tubane. Yego nkuko mubibona ubwo n'ubutaha tuzagaruka turebe niba koko ibyo bintu bigiye kuba muri iyi minsi 3. Mukomeze mugubwe neza cyane abari mu bihugu bitandukanye, abari muri Afrika, abari ku mugabane y'Uburayi, abari muri Aziya, abari muri Amerika, abari mu Bwongereza, nuko biba byifashe. Komeza udukurikire, umukeneye muhamagare aho uri hirya no hino ku isi aragufasha. Ibihe byiza.